šizofrenija. I šizofrenija. Ljudi koji su dolazili u institucije ovakvoga tipa gotovo nikada nisu izlazili van da kažu da, mi smo sada izliječeni ljudi, molimo sad vratite nas u zajednicu. Oni su jednostavno došli ovdje u zadnju postaju svog života koja je znala trajati i više od 50 godina. Onda sam ja bio upravitelj zatvora. Što drugo? Tu ti je kuća sad. Da više tamo nemoj. Ođo, mama tvoja tu. Ođo. Dobar dan. Dobar dan. Vladislav ovdje. Kog sam dobio? Slavko. O, Slavko. Pozdrav. Kako je? Nemojte više pristati da trebamo. Ljudi za koje vam se čini da vam nisu dobri, nisu vam dobri. Niste dužni trpiti, niste niža bića. Ja sam gledala film gdje piše da psihičke bolesti se daju izliječiti. Ali ne možete to njima dokazati, psihijatrima. Bi ti volio dijete imat sa mnom? Volio.